Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar athiar tu silian sang puya vaireng tele sairang ba ka bairabi le kolasip inkar kongchia siam that thuai phutin kolasip district lir theinei tu ten voina tanga temchin amlovin an district chung khopui kongdan pin ani ang Aizawl Municipal Corporation MC Ward number paruk by election atan tu kindar sir tangkhan vote thak tanani Prime Minister Narendra Modi chu nimin khan Poland khopui warsaw ropui taka lomhmo ani Indian Meteorological Department chuan marchak mun then khata tuna rasuna sa heavy rainfall aina sezok extremely heavy rainfall asurdon ni in asoi Vaireng tele sai rang ba ka barabile kolasip inkar kongchia siam that thoi phutin kolasip district lir theinei tu ten voina tanga temchin amlo wa helai kongpui dan pinen tumchu choma dar somatring tanan tuma Kolasip District Truck Owners Association KDTOA le Kolasip Joint Action Committee Coordination Committee chuan thusu introm siamin Kolasip District khom chunga kongpui poimo cheda wanga kongpui tha an nei thoi theina tan le Mizoram pui ta harsna sutkian thoi ni beseina awangin National Highway somnga palina zathum parukna le number parukna kongpui te lir thei engchi ma tano turin an ngen ten soya kongpui dan pinani awanga mi puiten harsat nan tolo nan sumdong ten until zorte aman bithia pa ngai aya tawin tu man shalo turin ngen bok road block hoi hotur hian khochunga lir theve wakte ahwam don lo anti a kongpui dan pin hian dan le thupe kengko tu force le magistrate te medical duty te zirlai no pang shuai tu lir theite PHE le PN department thok tu te Special case damlo ule cheto te anamna branch way mayor president le secretary shet pinel le khan nei te press me te wifi le network provider te le kongpui che siam tu te a huam don ovani anti finance sector chief minister pul doman sarkar le pu scheme pradhan mantri jan vikas karyakram PMJVK kaltanga tu sarkarin sum ala don lo chanchu sarkar masa huna na impact tho zolo tamlo tukwang ani ti nimin khan assembly thut khoma asoi House Leader Pulal Domachon PMJVK chu minority data narwa mananiati atira mun then khatman theilo ma se tuna chuan state puma man thei tura ro manani to ti soin a guideline chang chuan za sombria chu zirna le official ta na man tur ti ni in sarkar ma sa za sports akalati district committee ka tlang lowan tho atam he ti soin diklo taka na impact tam tak omaniati heti ran sarkar ma sa sports minister purbar mo roite MLA chuan Sarkar masa a department and sports le ICT in project and CM thema wangin anni project chau atlang chu lompui tura adu thu soya tuna PMJVK sumhi state sarkarin a musa a release lo wangni in asoi bok ani district council and minority affairs minister pusilo choiwanga chuan zona chana sarkar masa in PMJVK noya project engmoza da bo se sa de chu sarkar tharin zuin sarkar lai puya thelu thak vek ani to ati project proposal samrupali sarkar la puya an thelu to tun sarkara PMJVK sanction thar mu alani lo thule PMJVK scheme atanga vana pohol sangna tur cheng noi sangthum ja sari ruwa manchu sarkar la puin alati fello ti asoya PMJVK kaltanga malawna te churam tan masona rural poimo dinna ani awangin state sarkar chon za som atum vetur chu pex hozel atum ti asoi bok ani Khocheng kar ano pangte ahnim jok nan voin hian Aizawl district a zirna inte ani thumnan khar sun zomani Indian Meteorological Department in khochina khilok na ro ala surji tura mowangin school no pangte anhim jok nan district borsap chuan zirna in kharani thu chu asiam ani tun hnai ro surna sahen khosak phung ti khailakin Aizawl a chan leimin omnuala nimina tang khan kongchak ko pangmin awanga leimin in mun chen khada harsana thanin Athen fai na tho chu ingalani mun thang ta chon kongpui hel tu rohman ani bok Home Minister poke sabdangan kumsang ni somni pania tanga kumin inkara zeltang tlan chuak mi somnga paruk an ommati heng zinga hian man le mi somni panga omin mi somthum pakhat ero man anlani lawati Assembly session thut khoma zona jeka chana soin Home Minister chuan tundin huna Mizoram jail sangshanga tang mi sang khazret pasari anom mekati Aizawl Central Jail baka district jail sang pasiri te chu thom thatura malak mekani tibok Home Minister chana tangalan danin jail tang mi somnga paruk tlan chok zinga hian jail atanga tlan chok mi somthum pathuman oma kod atanga tlan chok mi pasari omin damdoina atanga tlan chok paritan oma police motor atanga tlan chok pasari le
prison ambulance atanga tlan chuak mi pakhat anom bok ani kumsan somni pahni atanga san somni pulin kar tlan chuak zinga hian Aizawl district atanga tlan chuak mi pariat chuman an ni to a siha tangin mi paruk man ni in lunglei atanga tlan chuak mi pathum man an ni a champha serchip le women's jail atanga tlan chuak mi pahni man to ni in longkai la kolasi atanga tlan chuak mi pakhat ve ve man an ni to a an vain mi somni panga man an ni to ani Chief Minister Pulal do Oman Sarkarna an chela tanga kumin jun thain kara Mizoram Sarkar in loan cheng viable che zakua pakua le no samret panga apuk tho ati Assembly thut khoma longkai West BL to MLA pusi ngulen chunga zona ziaka channa soin Chief Minister le Finance Sangtu Pulal do Machuan Sarkar tharlang lu ni December ni ria san somni pathuma tanga kumin jun thain kara Mizoram Sarkar in cheng viable che zakua pakua le no samret panga apuk to ati a henga puk na te hi open market borrowing National Bank for Agriculture and Rural Development External Aid Project atang le Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment atang te in ani a Chief Minister John State Sarkar in suma puk thin chu State Sarkar sumin delo na sang le revenue expenditure tele labor meg nan man thinani ati Aizawl Municipal Corporation wa number paruk by election atan tuk in dar sari tangkhan vote thak tan ani a MC1 number per BL2 corporator pujon zo sang le naral te athi awanga ahmun ruak no kha an atan by election in nei ni a hen thana hen kil thuma tangin anin beidona ZPM candidate atan poisalem tluang adani a Congress the MNF party chon independent candidate Pilin Feli an thopa pujon zo sang le naral te nu pui ani BJP Mizoram Chanan party general secretary puchong hming thanga anda ani ward number per ka hen chan marwes hun tharveng le eden tharveng ten oma electoral roll tharbera vote nei sang ko zakwa le pakhat mi pa sangli zaruk pakhat le mechia sanga zathum an om ani Mizoram State Commission for Protection of Child Rights din ani nuwa thu boy somli pathum zialu ani to kumsan som pureta Mizoram State Commission for Protection of Child Rights din ani nuwa thu boy somli pathum zialu ni a sani somni pathum khan thu boy zialu tamperin som pani zialu ni a heng zinga hian no pang en kol le humim na dan bo chian na tamperin Juvenile Justice Care and Protection of Children Act thu buaya somni pathum zialu ni a no pong kumpling lo lakami patme che na man sola wanga dan bo che na thu boy som pani omin hei hi pokso act noya thu boy zialu ani thung hemi bak in right to children to free and compulsory education RTE act noya thu boy zialu poruk omin child health thu boy pakhat le child and adolescent labor prohibition and regulation act noya case pakhat a ombok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi so Nimin Khan Poland khopui Warsaw thenga Warsaw military airport aro pui taka lo muani a thlenna hotela Warsaw India mi chengten ano lomboka Modi hian James Head Nawanagar Memorial a pangpar da in Monte Cassino le Kolhapur Memorial at obok ani Prime Minister Narendra Modi tuntum jin chuaka hian Poland and Ukraine ka dona atho so main Prime Minister chuan thu semin Poland chu Central Europe e Barcelona India tho pui thatakani ati a Ukraine ka tur chung changa Modi chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky somna jin tumani thuasaya tuntum India Prime Minister chinga Ukraine to masabertur ani India Meteorological Department IMD chuan Marchak munchen khata tuna ro sunusa heavy rainfall ain sajok extremely heavy rainfall asurdon ni in soi Assam Meghalaya le Tripura te chuan ni chung ro hi tam tak asurdona hetila hian Uttarakhand Jammu and Kashmir Ladakh Himachal Pradesh Uttar Pradesh East Rajasthan Punjab Haryana le Delhi te chuan ro tamvak lo atadona Madhya Pradesh Konkan Goa le Gujarat atani sri chung ro asuna sadon ni in soilok ani bok Prime Minister Narendra Modi chuan tun pathian ni chamadar somhat khian Akashvani kal tlengin mi puite hne na thuaseina man ki baat program hang le dona Mizo tonga lelin azuyang tun tuma mi hi episode zale som pathum na turani Chanchinthar serti topna na tang pui Vaireng tele sai rangba ka bairabi le scholarship in kar kong chia siam that thoi Putin scholarship district lirthei nei tu ten voina tanga temchin omlovin an district chung kong pui dan pin antum Aizawl Municipal Corporation ward number puruk by election atan tukin dar sri tangkhan vote thak tan ani Prime Minister Narendra Modi Nimin Khan Warsaw khopuya ro pui taka lo mo ani Indian Meteorological Department chuan marchak munchen khata tuna ro sunusa heavy rainfall ain sajok extremely heavy rainfall asurdon ni in soi chuti jong chu Chanchinthar kan pon